Shubor na Khlem jong Nongnah Hima. Ka HYC Ranikor Circle hapo kajinglam u President usamla Billy Kharlar tang ringkat gidukhot ha khatlai tari unai lur ajar pesan kilahiar jurip yaga Veterinary Center kebadan ha kashnong Nongnah Southwest Khas Hills District kebom shimma Treikam Satya lebun teli kisnam kaseng ha ni kajing jurip kalaban pau yaga jing snokya banlop bega ni ka center la shui khongreng kumtu Khlem de Treikam watla yaga yeng la de bante bat shnabha yaga Usamla Billy Kharlar tang lingba ke kerbo kubor uluyethu bayakani ke Veterinary Center latainar Snem aja khatsan hendrik basngusi kalong bahdu minta kamshim Treikam AA kaseng ke juga por kalakintu UMLA MDC jongkarani kor constituency uba bius marwin ba untuk klar bat kranlam hapwede bat kani khnang banyo wanra ano hinong trei balban Treikam no yaka khnang beki pat ba jongani ka dong kathan kinyo shisha yaga jimbintoi lingba ka jingdon jongani ka Veterinary Center Kubi ware fa mà ai bagian nipang ni nipang mat paro nah mataro ni kuda sapo jangan stop dia man stop dia minta kasih kelai tarik mulai berkendai ada absen adin bagi layo ya kajing ujor na kipai ban jong jong kathan ha kabai dai bat kaneka beteri sentak badan Nongnah ya kaba kamsyam la Treikam Naduh Snem ubala de bante ya ka nega Veterinary la te Snem ajar khatsan pat hadu kini Snem laya de Snem kamsyam la Treikam pat kanlong sia kata kajing dunang kabakau yakinong rep babon paro yakinong ri jingri te kum kane kapon kalan jungi lap bat ngisyam bro ba kane ka Veterinary center kebadan hane po sinong Nongnah kalong kata ka jaka kaba I sanmet hadu kata makiyet ki yeng gisam ka sedang banjot lot mereka sarkar kamsyam pli te nakalang jungi ka HYC dan circle kerpat yau MLA ba pius marwen yakaba un sim khalem kaban yakran panla panplino yakane ka Veterinary center khnang bakan ai jingmentoi yakipel ba jong kadong kathaji poroi